Rosme. Kuni macaafa qulqulluu sagaleen Rabbii sagaleen Waaqayyoo irra jiruudha. Kanatti amananneeti nuyi jecha Jawaar Mohammad jedhe Rabbiin amanadheen Waaqayyoon amanadheen jedhe jechi kun kanarra jira. Namni Waaqayyoon amanatu humni isaa hin haareffama jedha sagalee Waaqayyoo kanarraa. Ameen. Ameen jedha. Namni Waaqayyoon amanatu humni isaa hin haareffama. Namni kun Waaqayyoon amanatee mana hidhaatti gale hin ba'amoo hin ba'u. Waaqayyoon amanate hin baasa. Sababi isaa haqaaf kan inni wareegame, haqaaf kan inni dubbate. Hacaaluun haqa dubbateeti kan inni du'e. Dhugaan kun kanarra jira. Wangeelli dhugaadha. Amantaan musliimaa quraanni keessan dhugaa dubbata miti. Waaqeffataanis waaqa isaa yeroo amanatu dhugaadhaan kadhata. Baay'ee jooruu mandara keessa jooruun hin barbaachisu. Dhugaa qabna sababa taaneef hin qabsoofna. Amantaa keenyattis hin jabaanna. Nu gargaara waaqni keenya. Hacaaluun gaafa du'e namni sana garre. Mana jala adamsanii dhokatanii ajjeesanii. Gaafa ajjeesan ofii ajjeesanii ofii isaaniitiin raagaa ba'anii. Raagaa sobaa irratti funaananii. Waaqni nuyi amanannu, waaqni nuyi abdannu nama ajjeese kana argeera moo hin agarre? Yeroo isaan soba walii galanii faradan argeera moo hin agarre? Waaqni nuyi amannu dhugaa baasa. Hin baasa moo hin baasu? Hajabaannu gaa. Amantaa keenyatti hajabaannu. Waaqa keenya haa kadhannu. Qabsoota keenya warra mana hidhaa keessa galan obbo Baqqalee Garbaa, Jawaar Mohammad hunduma isaanii akka isaan baasan amantaa keenya haa qabaannu. Jabaadhaa itti fufnaa. Free Jawaar Mohammad. Free Jawaar Mohammad. Free Jawaar Mohammad. Free Jawaar Mohammad. Free Baqqalee Garbaa. Free Baqqalee Garbaa. Free Caaltuu Takkalee. Free Caaltuu Takkalee. Free Abdii Raggaasaa. Free Abdii Raggaasaa. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Free all political prisoners. Justice for Hacaalu. Justice for Hacaalu. Justice for Hacaalu. Justice for Hacaalu. Galatooma lammiiko. Hedduun isin galata. Kero jirtu. We demand justice. We demand freedom. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. No peace in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. We demand justice. We demand peace. Gigi Kia, I don't know. I can do against this. Nalo kana si barbana. Gigi. Kero jirtu. Esa jirra. Nu number ki jirra. Esa jirra. Oromia tikko jirra. Kero jirtu. ትንሽ ስላመመኝ መናገር መምጣት ስላለብኝ የመጣሁት እዛ ፊት ለፊት ያለው የጃዋር መሐመድ ፎቶ ቆሞ ማየት እዚህ ጋር በጣም ከባድ ነው። የጃዋር መሐመድን ፎቶ እዚህ ጋር ቆሞ ማየት በጣም ከባድ ነው። አቅም ያስፈልጋል። ፎቶ እዚህ ጋር ነበረ። እኔ እዛ ጋር ቆሜ ነበር። ማየት ስላልቻልኩኝ እዛ ጋር ሴት ፎቶ እዚህ ጋር መጣ። ግን እኛ አቅም አለን። ቄሮ አቅም አለው።
እናስወጣለን። አብዲን እናስወጣለን። አብዲን እናስወጣለን። ጫልቱን እናስወጣለን። ጫልቱን እናስወጣለን። ሁሉንም የኦሮሞ ፖለቲከኞች በቄሮና በቀሬ እናስወጣለን። እናስወጣለን። ለዚህም ደግሞ ምስክር ነን። ሁሉንም አስወጥተን ኦሮሚያን ነፃ አውጥተን የራሳችንን ሀገር መስርተን ኦሮሚያን ነፃ አውጥተን ይደገም። ለዚህ ምስክር ነን። እነ አብይ ምስክር ናቸው። ስለ ኦሮሞ ጀግንነት፣ ስለ ቄሮ ጀግንነት፣ ስለ ቄሬ ጀግንነት የኦሮሞ ፖለቲከኞች መሪዎቻችንን አስወጥተን የኦሮሞ ልጆችን ከእስር ቤት አስወጥተን ነፃ ኦሮሚያን መስርተን ትልቋን ኦሮሚያ መስርተን በነፃ የምንኖርባትን በነፃ ልጆች የምናሳድግባትን በነፃ ልጆቻችንን የምንድርባትን በነፃ ልጆቻችንን የምናስመርቅበትን በነፃ የኦሮሞ ሕዝብ የሚኖርበትን አገር እንመሰርታለን። እዚህ ጋር የጀዋር መሐመድን ፎቶ እያዩ መናገር በጣም ይከብዳል። ትናንትና ካጠገባችን የነበረ ህዝቡንና ቤተሰቡን ሀገሩን እንዲሁም ደግሞ አሁን አመራር ላይ ያሉትን ሰዎች አምኖ ነፃነት ለኦሮሞ መጥቷል ብሎ ገብቶ ትናንትና ዛሬ ግን በእስር ቤት የምናገኘው ወንድሞቻችንን ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ አብዲ የተለያዩ ሰዎችን ሰላም አለ ብለው ገብተው ዛሬ እዚህ ጋር ተመልሰን መቆማችን ትንሽ ይከብደኛል፣ በጣም ከብዶኛል። ግን አሁንም ጠንካራ መሆናችንን እንዲያውቁ እንፈልጋለን። ኦፒዲዮ አብይ አህመድ መቼም ስልጣን ይዞ ኦሮሞን መርቶ ከዚህ በኋላም በስልጣን የሚኖርባትን ዓመታትም ሆነ ቀን፣ ወራት፣ ሰከንድም አያስቆጥርም። ይሄንን ከኃይሌ ፊዳ መማር አለበት። ኃይሌ ፊዳ ጀዋር መሐመድን ወልዷል። በኃይሌ ፊዳ ጊዜ አንድ ኃይሌ ፊዳ ወይንም በጥቂትና በጣት የሚቆጠሩ የኦሮሞ ጀግኖች ነበሩ። ግን ከ27 ዓመት በኋላ እዚህ የምናያቸው የኦሮሞ ጀግኖች እንዲሁም ኦሮሚያ ላይ ያሉ ቄሮዎችን ተወልዷል። ብዙ ጀዋር መሐመድ ተወልዷል። ብዙ በቀለ ገርባ ተወልዷል። ብዙ ሰዎች ጀግኖች ተወልደዋል። ስለዚህ ነፃነታችንን እናመጣለን። ጀዋር መሐመድ ቃል እንገባልሃለን፣ እናስወጣሃለን። አሚሌ ከና ፍረድ የቢያጂጂዳ ኤጋ ከነቲ አንሱዳን ኦብለቲ ቴኘ ተካ ሙጫ